Kardom nili hithi roipen aberda thanmang thare chisong teron nonang tum thekpolong jila ke weekly special bulletin mati hithi roipen kinang sora berta doan la silang pononang hithi roipen aberta West Karbi long district Hanlo Kroka Hawarpen Nagong district adak kedo alang roy along misen adolong kavede jok hada kedo aradatum kisung chechak nang rentilo Pinpur me sing teron rongkang MEC dobo mahutsi bangso dolong kimrang ponlo setame non ke kaino dak ajok radatum kisung chechak nang lo lapen jasimet pen school kidun also maratum setame pinangan kisung chechak nang rentilo non puriborton a sarkar konsi paching thorpon thekjima lake aporsi theklong pu araumen pula Bhapi. ha Bhapi. Bhapi school nala na tum den Nongkamuk high school. nongkamuk high school la aso to tong chela lama cycle dala posiban la kata la son se chela la Borjan constituency ang kang HDP ahawar Rambiarong aradatum piniardi anta methangpen kituk kabor I alang he dong chan lapen lang roy lang jeng alang si kijo na lang pen chenglok chutun chodang anparta chosok nang bom lang pusi perangke tum kaumre damahut nang chithandun renti Kedamtang Congress kechari a sarkar ke doba mahut penta thangnata HDP ahawar Rambiarong aradatum sarkar pen ason varsai ki pipon ave lasinon Karbi long Termas Council kechari pon BJP a sarkar tumapan kirap ke pajer pon vekjia pan chuning re pon anparta mesening thirjir kijuna lang setame kelong pon jiapan BJP sarkar tum bangso rong arada tumapan varsai pipon pupusi aning chepat hipon renti Kedamtang pinangan ningkan penta bang sorong arada tumapan thangna da kirap pajerpon kaviajok Borjan constituency along ke inut natta kithe kiding avideta sonsi manhet asonlo pusi pherangke atuma thengno nang ningjedun renti la high son government manai pi son doma ave di ave lang na non ponta velam bo Karbi long Patanjali Youth Summit ya tumpen pai ni paitrok CR ni pen pai ni paithong kebre CR ni an ning koira pho pharma dipu mahila summit ya long yoga thandang seke pangcheng ponlo laso yoga seke long Bharat Swabhiman Trust tumpen ta cherabdon labang so yoga seke ki pipon along yoga thandang Bhargav deka lapen Sarmila Borwa tumpen si seke ki pipon pusi birta longdon Karbi Anglong Autonomous Council Town and Country Planning Town Committee lapen Handloom and Textile Asaikam IEM Roton Teron Arideng pen Pai Troxy Arni Difu Mahila Samiti Asai Hemalong Pai Thom Kebresi Arni an Kapado Ponchi Yoga Thanbang Asekiamo Ingpupon Alang likang pu alam thi along yoga ka Charlie pen okpra na phan mesen lapen nona por woreng kawe abang pu abang phia phan yoga ka Charlie pen ale do o pusi pajirmidam প্রার্থনা করিছো যে এই 25 দিনীয়া যেটো ট্রেনিং সেন্টার হব সফলতাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব আৰু এই আৰম্ভয়ে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং লগতে অসমতে এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হ'ব বুলি ভাবিছো Hemtun angbong ta yoga ka Charlie chihungnang jipuason ta EM teron pending jepon Bogojan subdivision ang kang Balipatar number ador solong kido irrigation staff quarter sai kamatumpen kilang kepang krejok pamorim sanglo lapen staff atumanta duwang videdlo pusi kat news nela perangke anon terangpen birta nang pale Sariajan Division Irrigation Arlo Balipatar number ador solong isi headwork do laso headwork kape lang chari japan banghini tumapan arpu pekponlo lapen hadak staff quarter sitame homni kimpilo sitanon laso staff quarter aningkan kido ojok hingo thailo laso jok non ke munit kidoji kalisi pangram sulo lasinon kangnia kimi BJP parivartana sarkar tumputhod laso adim kilang pangching ponra kasilam pipon pen hadak munit padora labangso headwork kapelang chari ponra
irrigation pen rada tumali kilong Japan matha pona sonti mesenji pusi kachirok tok arada tumpen tuning ri. Bukajan subdivision angkang dak number order su bali pathara long Surhejan irrigation division pen dak number order su long rongkimi headwork pudo labang su headwork kilang cariya phan banghini abang phutum phan dak quarter mande kiddo hem pathik pilo labang su hem pini nitum ki thek pon long bang ke dam tang ningkan kep ba ningkan krep ho la nata dolo labang so hem dos ta do pakejoy lapuson sini litum thek pon long lasiladak kumar phan tong arpu ki pek lone mate kumatong ki doji dak arpu ki dolone stame pini litum thek pon long le lape nang par stame dak ahema mukha stame ban lablo rabang se lo keter side lo lasi kangram se de side lo lapuson thek long lasi non puthot labang so adim ladak puthot lahai kadok avek kelang pancim ponra puthot labang so hem pang selam pi ponra ladak ke do pen ladak rong kimi labang so irrigation headwork chitame kelang chari pon pen ladak tebok terai keong dong ara tum labang so irrigation ahin pen jitu akerap kilong nangji labang so akerap kilong ji phan dak arong ara tum chuning camera person bisnulik thia kerap pen bukajan pen nili anon terang kat news. Pai ni Pai Circuit Arni Assam PHE Food and Civil Supply Lapen Consumer Affairs Minister Rihon Daimari official visit upon Karbi Wangsi Chingwai Chingsai Pon. Karbi Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Lapen KEM atum Principal Secretary Joysiri Dolagupu Karbi Autonomous Council Secretary Karbi Autonomous Council Lapen PHE Engineer atum pen Chingki Chithan Pon. Arni Tili Hinia Porpen Karbi Autonomous Council Conference hall along CEM EM lapen saikam saipo tumpen chingwai ching saipon. Nona porahot akimia sai kedeng pon Japan sitame Karbi anglong nang kahumri Japan kevang. Kedam tang a scheme ke kedam tang lo atheke akimia sai kevang Japor misen pen sai kedeng Japan chisik ding pen kam klem pon pupusi perangket hengno lamthi jaipon. মন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙত আহিছোঁ আৰু মোৰ দায়িত্বত থকা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ এই দুয়োটা বিভাগৰে আমি পৰ্যালোচনা সভা আৰম্ভ কৰিলোঁ বিভিন্ন যিবিলাক সমস্যা আছে ক'ত আমাৰ লেখনাটো আছে সেই সকলোবিলাক আমি আলোচনা কৰি কেনেকৈ ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আজি এইটো আচলতে এটা পুৰণা স্কিম আমি তাত মোৰ বিভাগৰ যোগেদি এটা নতুন স্কিম আমি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ বিভাগটো হৈছে আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলত আপুনি যোগান ব্যৱস্থা কৰোঁ যিটো আৰ্বান ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিমটো জাষ্ট আমি মেইনটেনেঞ্চ আমি কৰি আছোঁ ইয়াৰ কাৰণে যদি নতুন স্কিম ল'ব লাগে বা এক্সটেনশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টৰ যোগেদিহে কৰিব লাগে West Karbi Anglong Chirikin Deng along Pai Pai ni Pai Circuit Arni Junior College Kepar Japan EC akang tuyang deng ke Charlie Japan angahap thopon tanglo. Karbi lo Charlie asong atum patir pipon pen Pai Pai ni Pai Circuit Arni Chirikin Deng along ihung Junior College akimi ing pupon. Amreng constituency MAC bina tirang pia reading pensi Laso College ahem kimi ing pusi lo ke Charlie atharia sami tumapan panongpon. College Charlie amai pu la tirang Chip Hempu pen kepado college kangpo maelong hampang klembang borsing tiso Lucas Milik lapen kumol ingti pen chenglok penangan kithe keding abang pubang piatum chitong dun. West Karbi Anglong ahawar Pai Pai ni Pai Kep Arni Assam Governor Kevang Jipa lampen Keroni towar kokpli kachetok adimpen Keroni PWD atowar an ketong sarmong pen kaselam atowar puthot kaselam pon tu pamejia pan ketok tang arlong kachipur thu pusi kat news channel perang ke Keroni pen biraning hi birtanang pale. Karbi Anglong Autonomous Council kilig hut BGP ben kachelar mate parivartan pen si Karbi Anglong kaching thor pon Japan West Karbi Anglong along kaching thora mo deng pon no kaching thora mo kedeng la ke Keroni atowar kokpli pen Keroni PWD atowar adak West Karbi Anglong along Assam Governor Banwarilar Purohit Kevang Jalampen Keroni towar
kokpli kachitok along pen PWD atwar kasalam pamekake long sekso si thok proi anchot pusi mekaratum kaningri alam nilituma pherang kyaphan kepachini pona phi puthon contractor atum pen long sekso an chipur thu si akeme arlong kethok panthu Fight Rocker ni Kat News Channel along Kheroni Sarali pe Kheroni labakso adak PWD atwar kasalam kening yoino kukuthak klar dak pe kapeklang pon jet pen apit non pini bangke contractor atum pen puthot labakso harlong kaheno mate kaning yoino harlong tuar pen ke thok tang adin pen jihut thusi non akeme harlong ke wardi phan latum kam cheklem thubomlo lasi Kat News pen ajok contractor tumta labangso Cetheklong pen alang tum puthot labangso kamta ceklem tunang koklo mili Biren Singh hi Kat News Kheroni non malom so porapan dihena parman birta moington pon iksene. Good opportunity for all. It is hereby informing to all the computer-interested students belonging ST, SC, OBC and General Caste that the Asian Infotech Computer Education DIFU Center is introducing few career-oriented courses under scheme. Other new centers as Hauraghat, Gokolia, Manja, Wothadlangso, Hamren. Introducing such courses at native places, student must pay registration fee only. No monthly fee under scheme. So hurry, seat capacity 20 each. Last date of admission 20th of August 2017. Admission is going on. Contact for DIFU Center 90853 78861. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi along Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam.
Greenfield Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason lapen thesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, Karbi alang, Theso alang, kecu ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. Dihinamo pipathot birta lowang thula. Numati constituency arlo asuk teron EM ki kibo mahut bithilang so arana phan matha ponsi palaming ti arongalong medical sub center avikiritu askim panong ponsi selampon thulupusi birta long. Bon sitame labang so medical sub center along achokamaratum kesang jiadim misen pen selampon pe boundary wall lang misen hehui avarsai kavideta jok okpan kachelang asai hemanta tining tungti detlo anparta dowai sitame kavisi ki om lapen mentu nepen dowai nangli sitame rada tumapan dowai ke pipon thegdun longle pusi rada tumpen akoi pipon la sojok kiso kachelang japan kilometer krepo an kelo dengang olong ansi se kachelang japan cheponang renti lopusi rada tumpen kad national aperanke robin bay kaumri damahot lamthe patini pon. Karbi Langpi Alang Royalong, Keteng Karbi Langpi Electric Hydro Project Corporation, Alang Ting Alang Kitu, Abirta West Karbi Long Keton Kelang Asai Kamatumpen, Mekar Tumapan Pachini Pontanglo. West Karbi Long Karbi Langpi Alang Royalong, Keteng Karbi Langpi Electric Hydro Project Corporation Alang Ting, Alang Kitu Abirta, Keton Kelang Asai Kamatum Pachitapen, Lang Roy Kung Along Kido, Abang Pubang Pia Tumapan Kido Ketak Pachirok Tokpon. Karbi Langpi Amanganat, Pavijing lapen langkit jok hydro project alangting langkit hojia sai hydro project asai kampen siding pon. Pini hithi roe berta bang kelapan sikang ton pon iglo pothot chetong thulo nang kebang je bhom kurwarni bang so channel bang sopur domi thakme kurang thu.